Waishilizi watukufu wa hii radio Nukta FM, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Waangalizi watukufu wa hii shikaoni hawa jimla ivumao harumainti ya hatu bonyonti mridungao nanyi mjoka uridunga harumaeze habari za hatu za Komor tosa na salam hoju ya hanyu. La plateforme multimédia et multiservice pour la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance au Comores vous présente. Eledziwa bandia likiha obobishioni kalitu rondo sheha. Kalitu rondo sheha holiho ikoni jabali unu domji wabili ulona yezi ya Rais Azali Assoumani. Yabo emabeja bandia wanjia wahunua konansa ezakazakansi haruma ye thamani ya mji wabili waheyezi ya Rais Azali Assoumani bandia mitsuje. Garjua onro ya ukaya Rais Azali Assoumani haruma ye tarihi ya hahe ya mando ya heyezi ya mando ya hahe ikoni wo urenga omsele. Wo urenga omsele wahemfulambe ekahalaziwa bonsi ni Rais Azali Assoumani. Kaja ziransi hamara ya bili wa Komor wamnika aminifu. Ranzi loma haziuzili na kume na ndadaru hadungana daina omji wa ikoni hathamani ya uka wodo mji wa vili wa hahe kisiasa ikao iho yo utowa yezifaya zahemfulambe wahe harusi nana wananyama watutu yo watowa hawatia harmale kanga la omji wa ikoni bandi ya mitsuje ya hongarju hamba ukaya ikoni jabal ihodo mahalani kao Rais Azali Assoumani hakalansiza mashishio ya hae hakalansizia thamani ya kisiasa ya hae lakini eza parihaniha usiku wajana juma haruma omji wa ikoni wanduelewa ya ukaya ezambishiha hosonma wana wa ikoni ya uka kwa tsutsaha libunjilio la hema beja lifanyishihe jenda he jimla ya homji wa ikoni wobishioni lakini eza parhaniha haruma omji wa ikoni ya hoa mshelwa ya juma mashababi wa he movement daula haki baadhi ya ho wenji wavamia wa mji wa ikoni baadhi ya ho wenji wasihi asubuhi ya he juma wavamia wa mji wa ikoni ye juma mashababi wa he movement mabeja warenge harmaze sofi za he juma ya ho mji wa ikoni ekale longa alifanya ujunduo la matalazuz la uonesa enamna yeyezi ya kalansi za Rais Azali enamna ya kaulindia ne sirkali ya hahe ye thamani ne jirma ya kisiasa ya mji wa ikoni ya bungar juhamba ramba eyezi hombe soimaya sha ekarendo anzarangalie ho bavuni mwiyo tena rangalie enamna mashababi makadri wa mji wa ikoni wahibu kama haba shetani wabishioni ekarendo anzarangalie wazazi wa baraka ne thamani ya notabilite ya mji wa ikoni kaijaroho rwanda hubishioni wahundiha watsuka wenji holi hodo mji wa ikoni ne jirma ya mji wa ikoni wanjia harmale vamize lahe mouvement mabeja shekare ndo anzarangalie harma wandu majana mararu na mingo mitsano wajihunda bobishioni he mouvement mabeja yabongari hunda okaya harma wandu majana mararu na mingo mitsano yabongari jo hunde kema majana mararu mashababi wa wangu harma zentsananza zahe miji ya hengazija o wana wa ikoni wakanda huu wajitia ho mabangani wabaki wa madahoni hao wahibu kama haba shetani
wahama harma wa mji wakaya ikoni eza kaanza zifanyishihe dokaya waikoni wao wajimane mashababi wao wajimane wende wapasue zombo za he mouvement mabeja kodo irenge baina ya hema shababi walo harma yezi wa aminio yezi neze njema ne thamani Rais Azali Assoumani yanika omji wa ikoni wende wakefidia wawane daone mashababi wangu harma ngazija wajili ya bobishioni ne mashababi ikao wakawashashi wa ikoni wakawahimilia mouvement mabeja eba abwen kodo ijoka ikaje enge mashababi wa homji wa ikoni waelewao ye thamani ya Rais Azali ne mahaba ya Rais Azali nuka haini wakati alonaezi yo hirumada ina wa ikoni eba wenge mashababi wao wakawa nukumsi wamba mouvement kweli mabeja ketu fanya le bunjilio je namna warongolia wa ikoni wamba ukaya kabati bunjilio ikoni la hema beja eba yabo ze hasara za jokazi parihania engezo mbo za he mouvement mabeja engele bango la lobishoni la kala halwa lede limenyewa wanjia mbarakata yabo yonda inurambao guerre civile ijoka yandisa obahanu yabo izoraelewa relewa tena ya ukaya serikali neyezi ya Rais Azali yikoza hauka kamdondo hanza yangalie tena harma upande mndwa China thamani ya homji wa ikoni ne namna Rais Azali ya hanisa yezi ya isimamizi harma homji wa ikoni eba abo halavimu ya hunre ndongombi hama ndazila wana wa ikoni wanikwa yezi ni Azali wahibu kama haba shetani eba abo hizo serikali ne yezi wakaulinda hindi wakaulinda ya ukaya ya force ya heyezi ya Azali bandi ya mitsuje yabo ikoni yabo ihotsi mahalani halavimu ike uhundihe ukaya ngiho champ de bataille contre le régime sha narangalie mashababi majana mararu namengo bisanu wakabo bishoni hamzima banga sina ze video rangalie ze sura ya zahao wala waikoni wala owenji hamada namna razamba harma mafumvu mengo minane na masanu harma jana wana wangu harma ingazija yabo ngarele wao ndo ya ukaya meishoka ngwa washashi harumansi kao nge wazizi wao wandu zihui majana manane bimana 800,000 habitants kaba hundiha mashababi majana mane wahimi wamba ukaya ngwendo kinyumenezi izo zijiria imagile jaune Faransa na Emmanuel Macron sha wawana bwana ya mahamili ya kamili kwa jashinda wasisa yezi ya Emmanuel Macron kartu zitamani zije daraja ye mouvement mabeja waje daraja ya uraria ebeti salam shabu wararia mabeja nezengome za tushingwa shaze anibimana ye magoba ya ikoni rizione sanro ya ka sisi hazito la kitangazaji ngabo uhara ka ebeti salami nge jongjilwa emro junge jongjilwa izo zibakishwa serikali bandi ya rishele wale tasila lelo mfomonzi irisababisha ritahezera aya za serikali eza jirikoni serikali ngwaziona hazito hindi ulawana neze kalma zahem kalman wa serikali bwana Ahmed Msaidi hakubali harmanzia za simu osonoma shabakati internet hakubali harmanzia za simu ya ukaya ezafanyishiha misa mihuli mjini
emabeja wala wajita watina autorisation ezafanyishiha omjini mbeni emabeja wanjia watina autorisation ezafanyishiha omjini fumbuni emabeja wanjia watina autorisation ezafanyishiha ikoni jana emabeja wanjia watina autorisation yabo riyelewa ya ukaya zila wowo wakahamba zinu ze kalma zinu ngazila wanao na ndobi de mkalma nwahe sirkal zinu tiza Ibrahim atsile uzambo ngamreporte ije mkalma nwahe sirkal watowelewe shikomori waelewe nono ngamreporte gamambo gamrejezo izo humedi msaidie ya njibu o telefoni ya ekawa biriemi jiyoyo mine wafanya izo wakahanza wafanya sha sisi sirkali rielewa ya ukaya wanuti wandu wakauja warongo webasi handongo mbizi jiriyo harmenti ili rijue sisi rirumao rirekebeshe rielewa ya ukaya ye muvuma mabeja wanu wakauja wambie yezi iliyo ya ukaya na mroheri njie yabo sisi sirkali rihisari badilie fikira ila rakahuishia nao Ulaya ya ngwajao waje waeleze Wakomori waumbise Wakomori wende harmamanda mano ya usalama wasaheze nongo mbizi jirio harmaenti zibadili fikira hiyo kaitina ya muvuma mabeja holiho humedi msaidi wandu wanu wapanga shari shaukaya waje harmaenti waje watie mvarakata na mashaka harmaenti sisi watu sirkali rikanti madar ngari walindao hosonmaye miji mine waisawaibira riwambie sisi sirkali ya ukaya izo wafanya wari ompira wa hao uhisa ompira wabaki aba hado wahe sirkali zinu ngazila wanao na humedi msedi yabo ngari wanao ya ukaya ehawa abaha ketsuke namnayo ehawa abaha ketsuke namnayo riwani sa shabakati l'internet ya rike ha wir rike wa wi rimuni sheni nyinyi mlio hundani nyinyi mlio bonze mjue enda zibi yezijirio harma entihanyu yabo relewa harma edaraja ya sirkali yabo rahari tsohelewa ye sirkali ye beti salam ngujo kale banguzi lanji ya ranzido usiku wa jana no wana waikoni makadri 20 walio dekre za uwaza hatwa za rais wa daula za uwaza walio na satwa za uwaza za mawaziri bimana wao makadri walona yezi watimizi 20 walio harma omji waikoni ramba onroka ya keze dekre gizo zinji mtsuje neze arete gizo zinji mtsuje yodezi yabo bandi ya mtsuje ihoikoni ye rais azali asumani ne sirkali ya hahe bimana dezi wakubali yauka enamna makadri waikoni wajere le suala la he mouvement mabeja enga zikazao kifu yabo engabo msamaha engabo mwelewano hojuma enamna rais azali yanzao mji waikoni nishe yarwali yao mji waikoni eba yabo rais azali bujoka henjeza yezi hojuma hiyo yafanya hau bujoka ubunguza izo zibaki fumbu ni ngome mouvement mabeja wabiri watalezi la hembweza mouvement mabeja wabiri mbeni ngoma watalezi la hembweza mouvement mabeja wabiri misamihuli watalezi la hembweza lakini eziloma shangaza za homwedo ikoni wa mouvement mabeja sidoka uwende wafanya lebunjilio
hauka le mabunjilio ya hao yao ya waya biti harme miji miraru na idhukuru yao abongar lindao ila mkazi abongar lindao ila nsujini abongar lindao ila hahaya abongar lindao ila shezani abongar lindao ila kwambani abongar lindao ila mtanga juu ya dimani de miji fahari ya heyezi ya heze gazi jazo mfukari holi hode tabhith rizi parsao hosonima e mouvement mabeja eizo msaidie ya hamba yarijibu eizo kweli ya serikali ingejoka ukaya hamado mji wa Ikoni haukawe serikali sairongoa haukeke serikali irongoa hosonima mtangazaji yapo yo irongoa eizo mji wa Ikoni wa hamba wenda kinyume watushinda wazinafidhisha wonside juu za sababisha mzima harmema dhamana waho mji warongole ya wonside juu entwabili ya hawale kotia jabo bishoni ya jarongole ya mji tena ya rongwa ukaye ya aba hangu rongo kiparti na ukarais azali asumani ya siparo jona Ikoni ze kalma hizo kalma ikao lazima mzishia lazima mono yabudo bahanu badwe tofauti shekade mabunjilio badi mouvement mabeja habiri miji minji hafanya ye mabunjilio ya hahe ila shangaza de la Ikoni manana shangaza hindi la Ikoni ila shangaza la Ikoni ndabu ya kawa Ikoni bandi ya waishia mouvement mabeja ngwanzo ende Ikoni ya Ikoni unjilia na yunjilia na daba dobonside juu haukawa Ikoni yekangwa rongo wao kimji wa urongole ya bonside juu warongo wa wamba hindi wamba emabeja kwa tunjia kwa na unjia yabo mjo Ikoni ushidwane mabeja omjo Ikoni ushidwane mabeja oui ye serikali ba yongejo ushidwane mabeja hauka mji woja serikali mji woja serikali ye serikali zinu ambao ya ukaompira wahema beja wakahura uhisa yeri kubali irelewa sisi shabakati la internet ya shatuini macho hangalia huishia izorijo uona karina uzi haua izorijo uona zentihu zale lorirongu wa ovanu henda osaniho wallahi kazi na ubadiliha eke kuleri ingio ya rouge ngamjo hiona ya rouge eke kuleri ingio ya he bafta 80 inu navaya ngamjo hiona bafta 80 navaya yode namna ranikana miadi sinanyi waishilizi watukufu wa Radio Nukta FM wangalizi watukufu wa shabakati la internet ya neze habari za Komoro rimnikani miadi ya ukaya le vert c'est le vert le blanc c'est le blanc les faits sont têtus si les faits sont têtus kabatina mnarujo ubadili information hiyo kaiji ubadiliwa c'est sacré lelo ezajiri Ikoni jana juma ushinzi bandi ya uhele ya mabeja eri ubadili sisi shabakati la internet ya ubadili ushinzi ri ubenu wa ushinzi wa hema beja wa Dubai Ikoni mtana hauka omjio wa hema beja Ikoni isoka hamado usiku salimu mnaisambuni ya sabo bishioni enda kaura eshinkwa na wisha eshinkwa yarale fumbulo bishioni enda zae sho siku salimu mnaisambuni ya sabo bishioni msana ya isha eshinkwa shefufulwa no wazade wa Ikoni ya taza enda zahe wa Ikoni wa unjiliana Hamada Habakari rasifiwa hajibu le gazeti la Salimu Mnaisambuni hajibu le gazeti la Salimu Mnaisambuni izo ya hamba bobishioni hajibuje Hamada Habakari rasifiwa bandi ya Salimu Mnaisambuni hala huwa
abo bishoni haka wode mria saikoni mtsana wode mria saikoni mtsana shaikoni kaujanjilwa harme tarehi hata baadi yembushi usiku ya balai mizinga baadi yembushi usiku ya balai mizinga shasalimu mnaitsambuni haye chede mria saikoni mtsana shahende hataaza shahajibulwa hende hataaza shahajibulwa ni Hamada Habakari rasifiwa haunjiliae mahezansi wa misembeani hende hajibu le gazeti la Waitsandaya nao usiku yanda kaujibu le gazeti la Waitsandaya libaki tarehi bata omji wa hema shujaa wakawalalae mashujaa wa Waitsandaya yabodo bahanu Hamada Habakari enda kausi ya rasifiwa enda kaujibu salimu mnaitsambuni ezajiri hasijiri sanaba hende wonside juu Hamada Habakari hende hawana hata ranziza hanlatiji hata hawa waswili honkodoni lau donkodoni bata ndahu dobonside juu yeba zinuri ziona ulelo nele gazeti la Hema Beja la sekulwa obishoni yeyezi ya Rais Azali gejo ujibu cha Hamada Habakari rasifiwa hau izo pia matalazuz ya maoni ya heza jiri almuhim ikasimba mbili ngaziwa nao si wavulana si ukahobavuni rido hangalia hauka yabo yeukozo denkunu yeukozao denkunu ikasimba mbili ngaziwa nao enge izo ndizo jovenua rimbenulieni mwelewe nyimdungao shabakati la internet ya ne siti nkuu ya hatu ya habari za Komor na utosa niwarikao ngam aminiwa wa wizani wa matangazo auka eza haja lazima zamba zamba henamna na si uzamba ili masus akanga sina jukumu jukumu ya hatu sisi watangazaji de amani ya henti yode jukumu kuu ya rikalansiza sisi watangazaji amani harmanti amani abo sisi kangari zamba uka amani harmanti abo tuka abo singa raomru amru na dunia mdasi parojo tensema haparojo tayutoni hai ukaya Ibrahima nguparojo ramru ngarambao hem namna ralelwa ne namna ranzao inti hatu huka ngaranzao hindi amani nei hazi nitukufu ya hatu doutie amani chatu kabo sisi simapa 50 sisi mapa 50 ngarzambao ndo ni heni bahanu zanongozi jokaya ngarjoko buhari emonge hautimizi ngamtoso radio ni tukufu ya hatu radio Nukta FM no wandu waidunga we matasi no mtsana ne masifu hautsahawa jue ezijirio harmainti na uomba Mwenyezi Mungu mtukufu umshirikiano mwema ulio baina ya shabakati la internet ya nesiti nkuu ya hatu ya habari za Komor na radio Nukta FM umshirikiano unukenti daima almidrar hafaida nzima ya matangazo ili rihezenti ya hatu juu rihimilie izo daula wafanyao ndo rihimilie izo daula wafanyao ndo riwashajinshe bimana riwatine courage rihime rikena matso mabiavu ya uona zembi izo mavama na wahe daula hatu wazifanyao rambe sile namna hiyo zijue zibadilihe haukayodo nzia nzima ya ribakia rikebo hari rikaye hari daula ekaifanyazi njema za hayo risubutiri zambe ekari wononzia njema daula watenga wendao riwahimilie hata zanongo hizo zifanyishie hauka yo faida ya wananchi hauka matangazo nga uvanu hata sababu do wananchi
riharaze zembi zifanyishao hosonwe daula yo jukumu ya hatu rifanye contrepoids yo jukumu ya hatu ufanye contrepoids madhamana wa hedaula wajue ukaya ngabu watangazaji walio harmanti ni waziri ulio biro ni mudiru ulio biro yajue ukaya ngutundwa na hifadhi ngutundwa na mahakama ngutundwa no watangazaji matangazo ngatundao zembi nezenjema narkeravi bangamonao ze kaski zinuzombili zinjia harma mashishio maili narkeravi ka ze kaski zinuzombili zinjia harma mashishio maili yabo ketsubidi wake kaski nzima idoheda bimana wake shishio nzima la udoishia mashishio nge lazimu ya doishia yo maili ya ishiembi na njema ala kulli hali kadna utojua ke harmi yensi hinu rirengeze ya ukaya serikali ya kamililo banu getsungo urenda mbi ngabo zembi warendao ngabo zenjema warendao ikao ngarambao ya maisha maziro yalona wakomori abaha ya hetabu ya he mbahindu ya hula ya ukazabo mimoju namna ya panda ne namna iloni dhalilifu ya tawa mahususu de shereo hokai mkomori ya dohula kilo ya nyama ya mbe ya sinzwa hariali majana mfukare ala kulli hali ya abongaranzawe mkomori ya chiparo jola nyama hokai ya lelo kilo ya mfi mkomori adoi hula hama jana marandaru na majana mfukare ngarambao kaya daula sirkal raha fanye hazia hao hata wake wadilifu ngarambao ya ukaya ye kilo ya mabawa rakawi hula harali majana maili hokaya mkomori aba haya lembele ya doi sahara majana maili namengo minane na majana mararu hala kulli hali bomze sirka auni ile taifa izo ndizo sisi rambao auni ile taifa heni njia njema ya lazimu widunge ne maranya wanshi harma hawa handani walemba hindu ngabo mwenje ulomwe marahane makati ya bira warumishi wa kisirikali ngwali bwao ekamdwali bwangu kutoka ulaindi ngabo investissement zifanyishi hao izo zonti pia ya mkomori kana uziona hadiso jema yehikaye mbahindu ya hula hauka mwamba mruvu kaujiwima ndulo nanzaka jiwishia baishege na mashisho maili shaka jiwishia bo mze sirikali razi zonti pia ya mkomori abaha lo sipa wana ufahari ekemro hazi wa sirikali kufanyo hazi nguliwa loti pabati ufahari shaladhima rifelicite serikali eka rikana uwade hamanda uo wende hata ubono harmaenti zo haki raia mkomori ya kena mwenje loti paba noti ufahari lazima rikena mwenje shabo bandi yari hushukuri ya obo ya kayari enshi harmaiza shinji yo haki hushukuri sha yode wajibu ya mze serikali yalibe warumishwa kisirikali ya uniwe mwenje ya ngale maranya wake na shahula izo hazi na dhamana za serikali karina ujauhiba hasana haruma zafanyishihano ni ziara isa za